My name is Atim Angella, 22 years old, from Hora district. The traditional medicine used by the Iteso were abach, asimiri, and EUSUK, etc. EUSUK treats cough, malaria, stomach upset, and then measles. EUSUK is got from a thorny tree, and it is commonly in Katakwi. I have some roots here for EUSUK. EUSUK, eda unabok nungesi. Elotaro, eda una elotari, oingare talo ikin. Eda una loikini, de wono, odumne takisu, anwaru korngesi. After pounding, egeuna kakara borokong nuni dauna ngesi nara tenle dichare sarakini eda ona dichare akasapulara ine deka kinore twete a cough or measles or malaria. They will boil hot water, then after boiling hot water, then they put EUSUK into that hot water. I'm going to take you through the process of preparing EUSUK. Ekia EUSUK lo imuke de kasina inepo imuke malaria adeka okimuke imidi obuni jari bona koiki obuni jaola kedanu ipoda ipuade kasina inimuke apupe ngokolete e covid exida e bololo police matere ase EUSUK eda una bokunu ngesi e ya uno ogeune ta pachunu na borokolu actually e ya uno egeono bera elotar deda una elotari ogeone ta pachunu nungese ke mukulelo deda una pachune ke mukulelo ogeone ta itono yesi itono de eda una itono ogeone te iroko eda una iroko ka kwala le da utula wona reseki auto kona ngabika kiningeso kisi ano aruko asubune kia EUSUK sana anweka kala mwe poro kwenye kopo mamngese wontore jo muna alo ikini yesi tene wona joko teta bese polo pichar rebo panalo era ilorebe kopana koika arebu netwete ere ngoja se dorokina kipila mwakaka adona ngaina kini tweta imata kene borekero mame dauna dakana ni puno yi kera apala re idiebe era manoi ano apupo kitengo abongo kin bobengo e kakro Atim Angella auriata no ngora emuria kolia